Ndagusuje cyane kandi nkwifuriza ibihe byiza ukurikiye Biga Media. Nizere ko umeze neza cyane aho uri hagiye hatandukanye, uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda. Ndagusuje cyane kandi nanone nkushimira kuhisemo gukurikira Biga Media. Mu makuru agezweho, umuturage witwa Musabyimana Vincent w'imyaka 54 wo mu karere ka Karongi arembeye mu bitaro bya Mugonero nyuma yo gukomeretswa n'isatura ari yo ngurube y'ishyamba ubwo yahiraga ubwatsi bw'inka mu nkengero za pariki y'igihugu ya Nyungwe. Ibi byabereye mu kagari ka Gisovu mu murenge wa Twumba ku itariki ya 28 Nzeri umwaka 2025 mu masaha yo mu gitondo. Musabyimana ufite umugore n'abana 10 ubwo abandi bari bagiye gusenga yabonye ari usigaye mu rugo ajya kwahira ubwatsi bw'inka mu nkengero za pariki ya Nyungwe. Akigerayo yabonye inyamaswa nini iryamye, ayitegereje abona n'ingurube y'ishyamba kuko asanzwe azizi. Uyu mugabo avuga ko yabonye itanyeganyega agira ngo yapfuye, akubita hasi inkoni yari afite, iyo satura ihita inkwagurukana imukubita ihembe, agwa hasi itangira kumunyukanyuka. Yagaruye ubwenge asanga iyo nyamaswa yagiye, ariko yamukomerekeje ku ntoki, amaboko, ku maguru ndetse no mu isura. Niko kujya gutekerereza Mutwarasibi byamubayeho, bamufasha kugera ku kigo nderabuzima cya Gisovu nacyo kimwohereza ku bitaro bikuru bya Mugonero. Umuyobozi w'akarere ka Karongi Muzungu Gerard yavuze ko aya makuru bayamenye kandi bari gukurikiranira hafi ubuzima bw'uyu muturage, kandi mu magambo yagize ati ubusanzwe nk'izo satura ntizijya inyuma ya pariki, ahubwo bari abaturage nibo bajya kuzihohotera bazitega cyangwa se bazihiga. Ubwo avuga ko yamuririye mu cyanya gikomeye nubwo naho hatemewe kujyamo, tugiye gukurikirana avuga yaririwe, nidusanga yahohotewe azahabwa indishyi, nidusanga ari we wayisagariye ikamurya yitabara, namara kwivuza azabikurikiranwa kuko gusagarira ziriya nyamaswa birahanwa barabizi. Meya Muzungu yasabye abaturiye pariki y'igihugu ya Nyungwe kubana neza nayo bakirinda kuyangiza kuko ubwabo bazi akamaro bafitiye. None kandi urwego rw'igihugu RDB rwatangaje ko Visit Rwanda yabaye umuterankunga wa LA Clippers ikina muri shampiyona ya basket muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika NBA, ndetse na Los Angeles Rams ikina muri National Football League. Na makuru yatangajwe kuri itariki ya 29 Nzeri umwaka 2025. N'ubwa mbere ikigo gikomoka muri Afrika cyamamaje muri shampiyona ya basket muri Amerika NBA ndetse n'iy'umukino wa American Football. Yitezwe ko ubu bufatanye buzafasha u Rwanda kugera ku ntego yo kwinjiza miliyari y'amadolari bitarenze mu mwaka wa 2029 binyuze mu bukerarugendo. Hashize igihe Visit Rwanda igaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa bitandukanye, ari byo byiganjemo iby'umupira w'amaguru. Ibiheruka bikaba byari urugendo yakoranye na Arsenal mu kwitegura umwaka w'imikino wa 2024-2025. Icyo gihe Visit Rwanda yamamajwe ku kibuga cya Sophie Stadium iri mu mujyi wa California, aho yongeye kugaragara mu mikino ya NFL wahuje Los Angeles Rams ndetse na Indianapolis Colts. Nyuma y'uyu mukino RDB yahise itangaza ko yatangiye kugirana imikorere na Los Angeles Rams iri mu makipe meza kugeza ubu, akaba ari amasezerano azageza mu mwaka wa 2029. Si iyi gusa kuko Leta y'u Rwanda yanatangaje ko yagiranye amasezerano na Los Angeles Clippers yo muri shampiyona ya basket muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Los Angeles Clippers izafasha u Rwanda kuvugurura ibibuga bya basket mu Rwanda, ndetse n'ikipe ishamikiye kuri yo ikina mu cyiciro cyo hasi G League ya San Diego Clippers itanga amahugurwa ku batoza b'Abanyarwanda buri mwaka. Si ukujyayo gusa, ahubwo bazajya banahabwa amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, banagira igihe cyo kugera mu Rwanda babereka uko bazamura impano z'abakiri bato muri basketball. Visit Rwanda ni izaba iri mu baterankunga bakuru ba Los Angeles Rams, yerekanwe kuri Sophie Stadium ijyamo abafana 70,000 no kuri Hollywood Park, inzu y'imikino iri kubakwa izajya yakira imikino itandukanye, no kuri Intuit Dome yakira imikino ya Los Angeles Clippers. Visit Rwanda izajya yambarwa mu myambaro y'imyitozo niyo gukinana kuri aya makipe yombi. Umuyobozi mukuru wa RDB Jean-Guy Africa yavuze ko ari amasezerano ashimangira umubano w'u Rwanda na Los Angeles. Mu magambo yagize ati binyuze mu bufatanye bwa Los Angeles Clippers na Los Angeles Rams, u Rwanda na Los Angeles bizagirana ubumwe mu guteza imbere imikino. Aya masezerano yo kwamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda yiyongereye ku y'u Rwanda rufitanye na Arsenal yo mu Bwongereza, Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, Atletico de Madrid yo muri Espagne ndetse na FC Bayern Munich yo mu Budage, izamura impano z'abakiri bato mu Rwanda. Ndagushimiye cyane, ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Biga Media, kora subscribe kugira ngo tujye tubana amakuru n'ibiganiro bya buri munsi. Nge nari Mugisha Fabrice, Mungu w'Imana n'abantu nkabifura cyane. Ndabakunda. Ciao ciao.